Najčešće nošeni parfemi tijekom svibnja. Krenut ću sa onim koji me osvojio doslovno od prvog nanošenja. To je Shalimar Millesime Rose verzija, znači limitirana verzija koja je izašla za ovu godinu. Fokus je na ruži, ima detaljnija recenzija par videa prije, pa ako vas interesira, Shalimar DNA se najmanje osjeti u ovoj verziji. Prekrasna, blagozačinska, medena, slasna, sirupasta, seksi ruža, znači apsolutno je predivan. Ko voli ružu, ko voli Guerlain, ovo vam je must have ukratko. Drugi je Narciso Pure Musk Blanc, svježe, čisto, puderasto. Ima taj Pure Musk vibe, to je taj mošusto, čisto, mošusno, intimno, nježno, no međutim popriličan je fokus i na aldehidima u smislu svježe oprano rublje. Jako je taj citrusni aldehidni dio izražen u kombinaciji sa prepoznatljivim mošusom od Narcisa, pogotovo onog mošusa koji je specifičan za Pure Musk. Oba su dobra, oba su, opet koliko god da su slična, opet su i različita, ali za sve vas koji volite taj deterđenasti miris svježeg opranog rublja u kombinaciji sa mošusom, sa tim nježnim, blagopuderastim notama, stvarno je divan. Sljedeći također sličan, opet različit, odnosno slična je tematika, ali su aldehidi dosta svježiji, dosta citrusniji, a to je Chanelova petica Lo verzija. Znači ovdje je također sapunasto svježe, DNA petice se definitivno osjeti, vrlo je moderniziran, zapravo mladenački također, osvježen je dosta sa tom jednom prozračnom čistoćom, citrusima i tim blagim puderastim aspektima. Jako je divan, profinjen, elegantan, prekrasan za proliče. Doslovno s njim mirišeš i čisto i prozračno, blago citrusno, blago puderasto. Ima taj blagi Chanel 5 vibe. Definitivno se osjeti, ima taj DNA što se proteže, no međutim izveden na vrlo modern, lako dopadljiv i na kraju krajeva zapravo lako nosiv način. Pogoda je petica jako popularna, pogotovo mlađa populacija nije baš nešto sklona nositi peticu, ali kažem, ovo je jedna mladenačka, svježija, citrusnija, blaža verzija te petice i stvarno je jednostavno baš je predivan. Sljedeći je jedan od mojih najdražih, zapravo rekla bi čak najdraži parfem od ovog brenda, uz jedan kojeg više nema u prodaji, ali to je All of Me od Narcisa. Znači ja obožavam ovaj parfem, nebrojeno puta sam ga spominjala, obožavam ga. Znači ovo je prva verzija EDP. Ovo je doslovno koža koja je okupana u najluksuznijoj kupci, to uvijek govori, znači kremasto, profinjeno, nježno, elegantno, kremasto iznad svega, mošusno, znači ono da mi ovako miriše prirodna koža, majko mila, znači nešto predivno. Obožavam ovaj miris, toliko je savršen, već sam ga nekoliko puta spominjala kroz videe, pa ima negdje svakako i full recenzija, ako vas interesira bacite pogled, ali ovaj parfem je meni toliko čudesan, toliko prekrasan i kako sam rekla doslovno od svih parfema, zapravo od ovog brenda koji se trenutno još uvijek mogu kupiti, on je broj 1, znači obožavam. I zadnji je zapravo body mist, to je od L'Occitana. Vjerujem da već svi znate za njihovu badem liniju, napokon su izašli, to jest opet su izašli sa ovim mistom koji je za tijelo i za kosu. Mislim da nije čak limitirano izdanje, ali ovo je nešto oduševljena sam. Inače koristim ga u kombinaciji, znači kad doslovno sve, i koristim i ulje, i peeling, i kremu i onda s ovim, onako, ovo mi je finishing touch. Dry down je prekrasan, znači prvo inicijalno miriše doslovno na zeleni badem, onaj koji još nije sazrija do kraja.
i onda kasnije bude onako vanilasto, blago kremast i bademast, znači prekrasan je. Jako brzo se troši ili se ja možda malo previše s njim zalivam. Mislim da ću morati definitivno po backup bočicu, ali apsolutno preporuke ogromne. Ako volite badem liniju, nije 100% identičan mirisu ulja za kupanje ili kreme, ali super se komplementiraju, super se nadopunjuju, tako da zaista vrlo je sličan, ali nije identičan. Tako da stvarno je prekrasan. Dry Down je tako jedna divna, topla, slasna vanilija, ali opet nije gurmanska, nije onako jestiva i solidna je trajnost, otprilike 4-5 sati, nema zapravo neku veliku auru jer se jako brzo stiša od nanošenja, ali to mi ne smeta zato što zapravo kad onako si zabije nos u kožu, osjetim ga i dalje, ali je stvarno divan. Mislim, ne znam, ima nešto čak onako pomalo i umirujuće u tome kad ga nosim, tako da stvarno predivan je, ali biti ja i volim badem liniju, tako da svakako ogromne preporuke ako niste isprobali, ako volite tu liniju, definitivno probajte, odlična je. I to je to za ovaj video. Pišite mi što ste vi najčešće nosili, imamo li možda neke zajedničke favorite i hvala vam na gledanju.